Genorok tabuk sibo Tiprawo election ni bagi belai ke goram solisa tai sengu sekamu nugui mangka kebang ma borok seat ni bagi kokbang lai mani haipan bubagra khai kaisa pan seat na liya tai amanu nugui sing sai mangka do phana hamjang na kaisa borok no bubagra amo ang phana hamsaka hamjagya nung phana hamsaka hamjagya bubagra je chini do phana hamjang ma hai tai onyo leader ro do phana hamjago hamjagya le khani hinmaya to ke bubagra je suk hamjago amo hai ke hamjagya bukhawo sana thanga ke amni karon hingga ke sini Tiprasa rok thanjang maya kho bisas khai malaya kho dofa kaisa dofa amoni bagi nyu bubagra bo asuk sai dogi tongo dofa no thanjak khaina ni bagi dofa thanjak tongka kaise kuno na kuno sung constitution solution manai sana thangke bubagra bidhan sabha candidate list to kri tai sung Tiprasa rok joton bono simino bisas khayo tai Tipra motha majority tlangi pasung thanga ke sung Tiprasa 99% no bubagra no CM slamna musungjang bayo assembly wo kok chana bagi Tiprasa dofani bagi ke jusino Tipra motha pai thanga ke bubagra CM ngida mano kok nga ke amusi ke tabuk CM sana ninga ke kuno kaisa rajyo wo kani jagani sodosong na nango kaisa nga ke legislative assembly te kaisa nga ke legislative council omo kaisa pan kringa ke bono 6 man ni bagi omo slamnani jora rejago amni pore je majority by ingja party ro party kaisa kok salaye bono CM sari din manu ken bubagra bo CM ni manu amno tabuk jora usmana lene beting vote majority by Tipra motha bubagra ni party pajdang ya Tiprasa rok tawni bagi bubagra ni CM sar na musu jak amo tang tai sana nanya bubagra ni power norong nuginya tongna bahai tai boni bukhabo puni haya joto do phano wale suklai katiri uitoni niji sacrifice khai phano amano bharat haktoni onya hasteni boro robo naikoli tongo Tiprawo 2003 ni election sabo paino hunai